omutu mankani odu so otu mankana o ma me nkoto no no abe ma katache wa apani pa na wakoto na saa time ni na wawie technically ah wo kirade na wo kirade aro methodist wa kwampo no wada so wo tejima woro wa methodist me pa cho an yo mu amudu bu be no tejima afo ahwe Sompa TV abrantie be frɛ ne sɛ Thomas Kwadwoba owura Thomas Kwadwoba wasɛm ne yaso yi o hon frɛ no wabakɔ afa mama wo tu mankani wasane boko fi ni wodua na wodua mankani wie me an me dua mankani dom afo ba na me di 2 weeks ya do sa afu hia mama wonjinni ni me do afu wie afide me bla ba ko ka baabi kanya ase yakobe mankani na wafe wo betu mankani a mama man yo me kwa yie me be na me man ka kire me se ajabo akotu mankani me se ahoboa ko be ka ampa adwo adam ko otu mankani man kasa die ni sister bi di shiri sisa do hunu no bi san enta wo betu mankani a wo yeden ka ho o se wa abo mama ne me de minim wo hwe o me be fa mankani wo kotum ye o di 3 weeks wo se akotu mankani mama man sa wa akopɛ na ba defo ne me ka kire se me man ka kire me kwasi abuo ni me nyi ni bi a wo o mama me donya me ni turoda ni me man ka kire se yes se akotu mankani me se aho ka wa ka kire no se hwe wa akopɛ ma wo ne bi ekotu nimele oye ko ba for the enti me ko na manya bi akoba for the ne yakonti edu fan mpacho methodist okay no waka kire me se minji skanto aduani me ka kire se ye nko na ya afa de ko ba pesi aduani po wota wo menti e ba pesi na me dia meme chese beto aduani tu de man kwala nsika na ja afa asen be man be ka kire me ane se na de me no honhom nyepe se me no honhom nyepe nti afu ye nko che na me se na de dia asen ka kire say welcome no ko Pentecost we ja Pentecost he o ja Pentecost ya na nya meme pe boni edi ya ensem do so afa de mama meme pe me bu ka jenza me honhom ne honhom nye penti ye nkwacha japade ne me se na de asen ne de wo ka kire mi hwa na ni bu afu no otu adwenhira asem abo akrofromu o nsabri ye gina yo tejima akrofromu nkase ne mama otuka nti otuka ne ye forka ne ye kodu ye sa ne bu afu ye gba mpesi ye fu wanni ye beduru fie obo makọ homa 15 cedi wa 12 cedi di ato ho tim bi se bi adwuma ye kwaye bi adwuma ye kwaye bi adwuma hene bi a woni sika ne me ye aduane wanni ade kye me san ye aduane wanni ne me ka kire me ban se me ye aduane na wonni di ane wono no ana me kwa afu njami bi mma ka kire se titere ma me mfa ne nsanso aduane mtidi o ka kire se oni mutwa ye fie ho na mama kasa ne ninja mu so ya na ne ti fie wa me bi wo tujame mami su mi tuye ti o tuye ne Pentecost elder kan se me ne me ka kire elder se elder be ma anya me ho ade ntini o pene o de ye me tu de ma me ntena me baabi elder de daabi on de o be kam wa ye mama se o ba yi o onyi hwa na wa he da ja asore he sa se mba elder nka binti ne me ti me baabi ti hwa na me gali factory me kwa ka kire elder se me ko gari ma me de ni nua ma nam si wonti elder ma mi nja ne me si elder kan o ko de be mai aye ba mi an mi bonsa wo bone de na mabọ me de woni ni nua be bo be de na mabọ me de mi kwa asora mi an mi ye bibia na mi ja gali factory nko me na madidi nye da ka chense mi de mi ja ko ne mi ja ti mu an mi ma me so yare mi ma mi wuye na mi ma mi wuye ma mi yiye e ko sie mi ma me bae o de be ma do o de to bi ma me mi so de bani se o be ye mi ho ade mi na so fa abo me go fa ma ne se wo fa nka nkira me so ase peso ye me ho o ma me wiye no me ma me wiye da ne o musie me ma me nda ne me se ofa na asem ya wo kan ni pa na wo kunu ya ka ko Hari Krishna na wa Hari Krishna member ni pa ne ya se wo ma fere se me bi atete atomu Ghana wo ma fere se ye mbara na amanfo mpogina obo ye nsa ne me ntena ase ma be ma anya me ho se me nya yituma yingu ana ase me fa yituma ne me so ukuma ase wo pa bi ne me so aka yense da bi ma yenkwa ye hia se ne se ye hitwama wa be ye me ho ade mama aye twam die pe ma ya moso na weni die di me ma me yakondwa be ye se obeka kire nse wonya me ho ade di wa ne be ma no me ma me nua ba ko so ti ase ne wo de sare a wo ko me nua no me ma me no ba ya na wa atwam ne me da anade ne me ma me ba ya wo twam ti me dwene se bi ya me sister no banko to bi enim ti kakra me na me sister na ba me sister ba ase na obeka nse hwe wo ma me da obeka kire ukunu se onyo ho ade ukunu do be yo ho ade o be ta ponche awa ye de no
Ukumba Thomas. Mi do nyame mama. So be o ho ade be to ponche. Na wa yere. E ba che o me pa che o mami musa. Be ma he wa boni dua pe. Mama me won dua da. Me kura me suru sa. Me nkrofo de eja ya na minim ho tatis. Bia na wa boni bi pe. Me won dua da mama. O yo ne ho sa. Afi e be friend he o super diabo. O de na me dia against. Mama me do nyame me nye sa de. Yo. Nti hwa ne me ma me kwa me say asem we dey in fact me ya nti man kasa na kasa ne nya mo so me wo hwa bo na bia ba dollars pa adwuma ye na be ma ya hwa da bi obeja ho afi dan so wo mo so de dan wo mo so wo de ba papa be kwa akotena dan him me say ti be ka kire me ase wa mfidi na no nti me ye nha me ti sa de sa wo de ba papa ba akotena dan no ampa so mama dan ya duru se wo mo bo so so dano wo moso dan si ho nua nyina agu nua de ore o de ne obeto foforo so wo mo dan he so afide mama kikiri ne yete ho sa ha ne me nua be ma wuye ti me nua be ma he yiem nim ka se ye kwa afu ma say no Doris se be ya ye nya na ebe hunu ba bi ase no ko se die na asi nti se die wone me be kan me nua be ma no wuye ni me ye kwa afu a me ka se o ma mi sika ko se nya no pese mbusa se die na asi nyina so ene mama me ka ade nyina so ti menua be ma na wuye wo hwa menua be ma na ye me kuada ya wada fiada memenda na me ba be ma so na ya aka a wa sisi me ban se ma ne mani fi di me ba he mani fi ni me ba ketwa he ko se okoto na da ade na wo de ba ye manya no de bi sa na me kan fasi so wo ye dai anti ya he ti so na me kan si so se o ka kire me ni me ko me bo asa me ko fa na mbe wa ato me punum me bo pone bo awade amaso sika 100 million na o ka so de be ma o de ma se dia na peso he se he wona ide wanya nja me nti se ye ko me tu fie wa ye ko ka ase me ye no na fuo ya ye na do ma mbia o ka kire mpanyimfo se afuo yi woni doe me nka ho afuo ni nyina wo ma me nka na no put school ba ne wo ko do afuo ma me ko ma ne afi so wa pa me ma nyina firifie. Hello. Yes sir. Eja Tommy. Yeah, mama. Adazua ni o na what say? Adazua. Classic me fa cho se me wo air dia yifi wo se me off air me no nkasa why. Woni me nkasa. Me say e off air dia me no nkasa but e da line mu dia me ntumi no nkasa. Adai, adawuroma. Eja Thomas. Eja Tommy. Mama. What's you to me in Casa? Online, yeah, I can't sit on online and talk with you. You can't stay on. Until say we hear me person to person discussion there. Then invite me to wherever you are now. Come. Okay, and me invite you. Da ben na be ba me Kumasi Sompa TV. Swami, to be precise. That's my dear minimum. Minimum pa, I always come to minimum pa, but Kumasi no. Who cry me no why a program open. Minimum pa. Thomas, it is they say who work from. Just so weekend remember teach my baby show. Why? All right. Friday. What about from me? I will come to teach my. I don't worry. I'm about any problem. Why? Because you do you can't send me na me pese yesiana. No officer and no ma free me chan call ye. Enti no kura no wan fa respect mama bushia. Enti no what is that near my kwa? What should I do? Nature say nya wo po na wapam no. Enya me na mapam no no officer ne ma. E na kan de de. Bisa no na officer ne ma ko. Wajja me abofra wadi sefie to wo mentensesi a me na me dware abofra na sana me di na basku enso se wapam nkola yi nyina afirifie ono ka kire me plane me bakura afre botwe wadi abomi bia ba ma kwada no nare botwe wa no ono te hono no enti wudi to me said busa ne se wabo udua pen because me ni me nkrofo o se o mo ubi da me ba be ma wo no afre botwe wadi abomi bia ma me we se akwala no nare bia no e dia asem na ka o ka sare me ni me nkrofo nti me busa ne se wabo ne dua pen e na so o se ne ba ne nane to me so o se ma ne ba na ne dua ya na mo ne dua no me na ma tonsa ani nkosua kwa ma mo adare dua no dia ma me we ni mu na no wo be di ma tem si si me nkwase wo mi fie adi ma busua nyina tema condemn ye ko abaye me ajapade no de nyia me dan ama si o mi ankasa ko kasa ye nhye me mfa mana
me gina ho am ya hye me dia ma no nti sa ware no no hwe na se opa omra no me kan kire magusua mpanimfo se ono na o se sha ne ne ma kwa eso oboa obese aba obese aware me dia omra na ti nti na chese nya woni waja no Mama, me say who nim me no hia sesia me wo shop ho me ba hotam bia e wo techiman unim me ye fa me ba unim me pa me no ye program or classic me ba ho enya me na ma ja no ono no se sa ne ne ma afiri me fie ko ye na den akola be ne ba be matumi bodu ya se ja ba mama tio mama mpacho utie mi tie pa ba mi ja abema no na Saturday me ye teacher me san so ye kuani mi ja bofra no ho se me sori akora no me nkwafu ma onko me pie free fia wa tie de ne ma me free me nkyɛn ne ma me na tu nkwala miɛnsa ma di kan awowo mo no nyina afutu bɔne ama nkwala miɛnsa nyina dwane free me nkyɛn bisa no sɛ ne baba panyini no amenka akwala no bɛbo am na akwala no wɔ wa pagya akwala no de na kɔma wo nua bɛma sese ɔno na ɔsom no me na me hwɛ mo fra no nyina school wo de na kɔma wo nua bɛma sese ɔsom nua bɛma Tommy gina ho Tommy ya Doris obaba pani no de ne koi mama wo twese kan so me sa atama why na odi akra na koma no me fa akra nkoma bia mama wo twese kan akra no se me bla wi aye wo ku ne twese ka de wo ku se be wabodam mama wo twese kan akra no so sa atama me bla wi ne ye kodu dunkwa ye kwa me ne me ba ka ta no mo ye blonya exams ne ya de ne be ma teacher ni a na twe ye adwuma ba twe ono ane ba so se kan sa sa me ne me kan ti me dia akula na mane se me ba baba be fa me be ne afoma what you FM station nkanya de o kan no ti me be ne me ke se me kofa me kofa ejaba wo de home so nyame ya adoma Friday me be techima wudu apa me frew na ya shia mpacho ti o me yonko pa na me sagarba no a wo ye printing press wo wonche ofiri wa 1 2 3 na wo shop no se man na wo ton wo free wa na wo ko ba bia be sese kan aha me man no o ye photocopy ni na fikwe me yonko pa teacher no de oba ma na frɛ me na ejaba o si o free fie chop money so ma no ai mame na wo se wa ja me wa sesa wo ne yamako wo mpɛ me na mame wo kwa metumi abo wa ko ma uko wono hindie apo wacha bofra ho uko bebre fie na be bofra se uba na ketwa na uja no poku ya ase a kire sei mama me ba na me de koto papa bi ani papa kwa me de fa ani msem pesa me de akola ne ba be ma na ka kire me pirense o ma me fa akola ne ma no obeti ma hye no mama ya so me nante kofi ho ko kai se aja akola no po school ba akola no ntimi hwe nti ma me fa o ka kire me pirense wo yo ba na be ma o ma me fa akola no ma ne fa ma me wo fa ya dance ni o me wo fa ya dance ni pe de koto ni wo fa ya dance ni ona ka kire me fa akola no ma ba o de ko ma ya de na poku ya osesa o ni ma free o mama wo to me punu watu punu ko wonu wane me yaka mi nua be ma wi no wane me yaka mi nua be ma yi ye upia da ya wada fia da me yo ba o de fa to so ba fa to so mate de waka no kra ya eye fa to so mama meme nda ne woto me punu eye den na osesa o ni ma free se ne me ka no meme nda na pono no so wotimi to me punu ma me dajale wotimi to me punu ma kofre bless Solomon SD Solomon Pentecost Solomon so wunim no na program o fa ne number ma solo no ni number ya me ha wotimi to me punu ma me kof me to me wa jadi sei no ne number mo me nyabotre me pa chom ha yi number na ma be free solo blano ya de blano ba me ko blano ba be mi kono de ma papa because me krom asem tachima de me hwe ma yense ese me hwe we ya me test case ya ese me hwe na me ya asem we hu adwuma me punum ma me me wa adwade o ti me tum punum am ko fere blast do mo be hwi me nti ya ba sa no punu no yo taatu mu ni me so me kese sa dia me sisa me sisa me no ma efiri fie honom bo ni ti me hyema ni bi da won se o kan de mama won se o kan de me ba no so a punu mu epia mu punu ni wotum ana asaso ni wotum punu dan na edam no dogate dam no wotum dogate wotum wono pie dada na on me yaka na usata na wo yi da me ba na wone na me ka se me kofa me ba na firi ne me ba ba akono ho de na ba beda na me kwadware ne akwa nso wo kɔ ne wo ne e yede na wo ba ba mu watumi bo ne papa dua mama dua ba na me wo ha se wo tio na me wo bo ho ha wo papa dua bo papa dada na me mama me ka na me wo bo ho ha ti dana ne me frɛ akola ne sɛ on fa phone ma me nyɛ de me nchi aketo na o ka kyem sɛ da bi
na ne papa ne papa ba ko na ne papa bu mam kwa me didi na tani bisa nse ye de o ka jam se papa no ne ya aka me ba na akola na onje no wala akola ne na no wasi da bi woni akola ne na ti papa ne ya aka papa ne ko to edu na die ti no one person ni ni ane beda na che sa wo ma ne so mo ye nkra bo ne bi wa de mama mi ntimi nche nti wa ne akola ne ka kire me se nti papa ne ya aka nti papa ne ko afuom wo de politin ahye ne gate soro so wo ma ne se politin na fira to bie ne pono ampo bedu ye politin na fira to no wasi akola na bie ne pono no akola nso wo de o ka kire akola so be boni dua wa awuda ne dem no wo de aba wo no nti akola na wo de no de bona somha no wo so bodua sa na wo nu ye pan na akola ne bo ne papa dua na wo ka kire ne se mo lare mama mi donyame mama kura me fira me wofa se me wofa nye de on kwa dadi dua o ma me nkwa dadi dua akola na ne dua no nti akola no eja Solomon ye wa homa ne so mama ada zo eja Solo o te se mama ada zo ada Solomon azani Edra mi na mi ni o me wedi mi kuro masem na me test case ya mi ti hu yo na abai wa Doris pokuya yeah wasi woni ba wa matena na mi se ya basa ba ya frɛ ba no so onye ono no wapam no ge na asesa ne niema na ge ni you dance ye se ba ne tu ni punum na wo da jade no na kan ho ma wo yi ne niema na woni masem yi mu ba ya menua okay na last bia na jo no hobe 11 o'clock apa ho kakra na me ti so bi bo me pon di mi tie voice na ya Doris ya amane a o se menua no ayi na pie se o man na ne dem ho di about ana mi tu ana mo ko o mo fie ho o ba no so na matuma kwana na etwa ne bo oba na won she bibibi aka matuma no ho in fact me yakaka ntimi ko bisa benua na o kire se akasa bi asi ana wapam no nam se yenye ne sa da bi ade asa o yo bi de hye ndi asem bi anu ha aba ya de sekan eni twa ya de ano ne ka nti omi epon na omeda ho na ade akina nsankan bi a wo ho a ba ka ya kan sa asem no nti otie mi bie no nti ade akina na mi tie nsem na mede case ni ma obi a megine di ewo yekrum ha eye bra atimachi se onsiesie omontem nti asiesie no na wa nti asia nya adwuma aware na agu abefim sabra meyere na ba kuma se ho nti de minim fa ho anu na o se ni ba be ma bi bo ba dua be kan ya be ma he anane dua he eno so nimu asem eno so omo enkra no ba ho be bo mama ne obra ba no kire se okoba bi oto ne prum na o hwa o hye ne nso se de be ya oba na so bia pro no a ndi oba ya no hye pro so sa no de anu ndi oba ya obi abie no na o se akra no a di akra no se nyo no na o hwa ebro bi ba mu ni akola ibodua akra no so ji akola so ye nkra poni papa ne ye maame no bo abu ye ya bo obi dua na de o bo ye bone na papa etia wa na wo boni dua krobi mu fo yo aja me da sinyame ya doma Friday me ba ntimi ba me ba be pemo ne ya hu asem yi ba bia ye de be fa wai mama mpacho se edua ne bra panyini pa ye wo pe kasa won so ye kro papa akokwa ntwiwa waka sem ya ma Doris won ni turo ne bela afre mama wai ne bra ba ne frew ne bra panyini fre mama ko jama timpuru nsaka ye ko kansa me fre boy fre wa wamfa twaso se bra yi wadi wadanse se de wo kan ya nyame ya adom a Friday me ya tachima ho me du ya pe me fre ukun na ma fre bra yi na asem ti se wo de wo chefa e de ne wo pe se ko he waya me nsa nti wo mama ba ko no nso fa mienu na fie nso wo nchem na fa me de mama e fie de osi ye woni ni sie na se no de wo ma de a se mama me de wo mbi na wo de ma wo ma se wa wo de a mama na nkola wa pam nkola ngura fi o mu fi ni fie na ise no wa wale fofora na Doris mama won de mintimi nchire because o pe ma pa o pe ma ntimi nchire se wa wala na won ware woni no no de ma asem hawo aw awurade kafra wati Doris nyame show de wati jai sun jai na wo bre nye kwa wati ati mama
nya butere ewure kura wa semuni ye ememme aw unso wate atomu uti microphone ni na wo him Doris so wate atomu pa no otre in court Mr. Champo wahini asemu ayame ya pa ekire se me ayame tia sei me pa chowe mi kuro mu asemu mama me toto bom ba bia protocol da bi protocol monyi wa brebre why baby a protocol Supreme Judge where you me fi asem fi asem so enokwa ba ba minimum ne pa wo ni asem enu ntia se nko wo ye na asem yi cause it abai we Supreme me pa me tia sei sankaka efumu adwuma ka menye kunu da untimi nye mintimi no ba kokura e kire sei na ko school no me papa wodi ekọ school no wo maye so ani kokọ afuo kura na wo no wodi ekotena ho a instead say ebe bobo di apesie na ye bopo na apesie no atwa kon beef ni ade de aguso ameyare ene entete nyina nye pe na wo ya just want to tie wa afuo sa America want to tie wa afuo enti no wa yes a ye poa na wodi abefie ti me se ka afuo pa yo a ka menya kunu eda ababai wa ya de papa on say Mr. Champo mi twa no start no o prezi bra no so nti onye ni paboni ni ma bi na ato ababai sebi na chi ni bi nanimu enni bi enti o hia brai wo brai wo na wa hwe no ama wa wie school to no so de na kuma nyina ma brai se ne wa ye memenyo bone da na sebi yo mesemeka ememenya de papa ya na ye hu memenya de papa ya na ye mpe ne ya to atwene ne ye kokokoko ne se bibi kodi omunya nanka wo mbesan ba nanka wo monu omo na ne meka ne se ababai afuo 2 acres otumi ado wonu nko wo mfa lebra na ne sisi kura enya ne ya ne kotodwe enya ne ya enso still ne otia na otie ne wosa ko brewa afuo ya na odi ababe wom wodi wom ne de ya wode adwuma no wo nya bi adwuma no wo nya bio wo nya bio woni me bepem challenge nyeza dabi me ne ede no odi odi ade esim gain te say abele aba wo no ukun na wawu a wadi afia wie no mepe krokro wa bi dabi me hia obi abiem dabi mintimi sa to grones to ensi na mintimi dunia ma me esi wow ababai wakọ bra won fa no ho nkame okunu wa ya ade pa won muti wasondwem wo ni ti kura so saye o kristoni aya wo asore mu a wo ye program wo asore mu a woni won ni kura ye program e be biem enti radiation wonya suku akwa sene wo yi tie bia no awrade de na mma e de na beba se ubeyi wo bayi etotwen a wugu ema so eno kra onkasa yi wo baaye ema sam kwado wanka won na je so still do okun no enkoda na wofo mo mfa hemfa wo hwe ne brave Solomon yi kan ya wo ba wodwane afifie a entoma bonem na je se eho ni nyina no na bibie ni wo se ono okun na wodan mu won anadwo pam oyire won kwan okohia nkwanhia tini America ne se wohini ni asem wo se wo bo akon ne ya kan tintintin bia na ne ya kan se me momu die oba no wabre yenya ye japade na ya ye che no yenka omumom no omo eno ho asem ye di se na be ya obenya esomfa so da Doris onwale mama obekume Doris onkunwa se me kwa ma nka ni nyina bio mama mama be ma nka ni nyina wie ehun hia ni yem ni ye pe na Doris wala nkola ya ache me de me ensan so ne de be ba nkwe mama ko mu fie me tompa bo asem de Doris asem no ye ja wa be kan ma de achi ye nso ye de ni wonu ti awade ande o kura bie na no aka ache se ni nua no be mpem asem nti bi ko bra na twitwitwi ne koso no na woni oda mama ne ni nyina mu nso odi na oba ya mama say ati da carry oba ya de na me wo ye ni me pa chewo me pa chewo wona me ya kan ma me menu poso je na ho na me bra Doris mama
emla uhwa dai chatwa odi wo mama me pa cho akayo he be 4 months dey ma me na won ka date ya odi wo mu ma wo se sa ta won me ya kanti unyi ni se no so unya bi ni no ho akasa how da bi mama so ndi pa won me ya aka obi asata na wo mpana ti wo kwa opa be mfa da bi ko bo ba na ma da mama na uhwa na djuma ho te de Tommy bana ho mo de Sompa asere me bay nyame wo ho ate ko heavy a obedi kunum abotire wo de be ma beti na Jennifer divo be jaje any time na doctor you what where you tolastic marriage tolastic marriage jaje in fact asem obo me ya na se fa no nche no ye be dia asem ye chi ye papa yakopon ya do no myeni nyina ne beko obedi machi jaje so asem wodie because me oba wotena fuom apremlu ne ya kire bene bo atumi drop judge wodi asem wodie be man nya no concept kura oye no concept a eye wuntia kanne kana so be yesese aje me ye kwa ne se oba frantoma sabe anda kanu yo jabi to anda kanu system and the award ontumi mponya no ada yin wa shave mama it is so full a champoni ayi twetam nyina wom na wo jane se won konkoda bonten you are taboo man na bo trepa chaw won kire na semu me ka taboo bi o dabi ni nya dia dance asem no me semu nya bo tre fi asem susu no bia na ho onwin mo susu sibire etare to etua bibi etua ya kwa computer so dey me di for better me mu abam obi ana ho onwin aya no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ani universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho wo taya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakra ko sisa won so benya wayaresa ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana me kan for dia mawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s line bon suo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic Nyaminti ubenya wayarisa Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a won hia intentinafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our ZPay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe you will seek a bie biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu nemum kai se nsise kakra wo ho medi ho yaw pao na memre musa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omuda soronku nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na sene machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti sene ne fa ne si dwame na mani achi wo
woso misro kura se wan hwa stroke den ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge hwa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomodini Wato dom ama afei na wo hwehwe do oh medofo pa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana odo somimo oh jai sonim se medofa Jumedie iba wakwemu ya wada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo somimo Odo yehu be somi mu anadwi de amene wa ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo say awode e bantumi ntramu awode e batomu ana aseye be matadu ya fon de atwe akohyem de huntintin aye basa aye hwea te electric ahoma no ewe ebre onyame ama ne tumi halitosis e madasani wani monyam tiba fom ukasa na epin echi wanum pampan che wofu che botwa omo nso pepe kesen omo aye num bon no ni nyina doctor se onyame ama ne tumi ene wo fie ha e bon komo doctor brantie pa na waware ka said oye yon kampe kurukuru wabi ma jaman nyina wo me hunti yo awie ya monko woni wasefo nyina ya mpae osoro hene ya da wase eja accommodation sa nam yenso na ma obi biara na ni daso asa enya ni daso e wo Yesu dimo amen ye de ye nkomo start ya ene me de na nisu atata me ade ba ko a eye manage pa wo wiase se mehwe wo bi na ne ho beto no nyamene me dance ne mi wura me facility ho no ma me bi ma me friend Gladys odimi ka beso me na doctor nyame nshiraw na obi omo ayarefo ne ana mo nyina hwe no ma me kai ma me no oba no na omo asuso ni mu na ose wachini sa na nko but no mu hunu yare kro na me oba ya me check in na ne sugar na 31 asichire no yes adore no and I'm 31. And so I was like, okay, hospital by now koye and obobo bebre and na me hunu say me hunu kwanya was them mama and no hu na ho na aye na me kasa cry out me say sa emotions yes very serious me de nyankopon asese o de sa adom no adom me na ona me so ma obi bia oni ani da so enam so enya ni da so na o kasa fa halitosis ho akra mami bi ba me honom oni ni kuna wo 3 o say doctor Maton ka wo kumasi apa kumasi halitosis de obi asent wona enum de wona wotimi Sompa FM it doctor say wantimi ma china bre wantimi amboa me doctor ma ware ni me jai me ware biem because me ne me chronic on complaining but me ne ni gye mpokra say obo mi di nkwa na me yamahye me so oba no na yes hano na okasa na sent ewum nim de nti obe na nyankopon na me so ene se obedia dance a kire wa eye ni gisem afi bi last time say hey na wa wali biem me ko chi obi ama okuru eye ni gisem de nyankopon aso se odem sa adom no adome obi bi o ha obi o tie me radio so o pese o fa me number no me number ni 0244 08 76 87 0244 08 76 for pemia me wo atonsu Monaco Junction I mean adansi wura bank ni ne din hwe ni mu akra nso mebenya me Thursdays Fridays and Saturdays I was circle for Ramadan ni mu me ne Ernest Chemist ne din hwe ni mu mama me to amasem no so no first no ho na manfo bebre ka se oh me obani ntimi ngo da bia nya case no me say doctor o say doctor me ma me yira ba na ho ntimi ngo ntimi ma me yira ba maka che o say ne mbra unim de ntia most of the people me ye adwuma we ache most of the people are ma show money nyina metimi aka say almost 70% of the problem no if we mema no how no oh yes
bebre na problem we ewo hodom Ghana for ye nima so ye free be what we call retrograde ejaculation. Most of the na mo be ba na meje o mo sperms no obehwe mu no na either say emoa no ewo form ana say ebi ne mu kra that is azoospermia. Na obeka che so nkofa Johnson mra no na emoa ni nyina wo Johnson nim a friend of retrograde ejaculation. Most of the people now omo me honi nyina sanity. Na the etienne say Sompa FM most at times no omo beba no onim osi me doctor yesi me low sperm count omo beba no na nye low sperm count ya na me person ka me busa crown say oba me bi ho a me wadamfo bi wo sa problem no wa wo pen but echire no awo no ma enti echire no yesi wanya low sperm count into one tia say wa wo pen na aba obi betimi awo ma echire no etimi agimi sa eno na ya problem no when him said just drive just drive man draw crowds or drive distance and yes etimi ma unya what we call azoospermia and also oligospermia yes we have what we call necrozoospermia most of times no almost suffer from that no obe just sperm no obe hwemu no emo ani wom all right but omu nyina ewu unya ba ko crowd ya alive that is what we call necrozoospermia most of times I na by heat ayana omutatenet na obehe and sometimes we refer to what we call astenozoospermia and I want us to talk more on the memo me say yare baby and na ye mo dwen say ye bebo bot dey but da obebe bias menu and say na kan pese ovarian cyst and e man ni mema wo sem na kan de ba ko be ka but be dia de akof yes most of the people be na be ban problem no me honom de bia me catch us say me hunu problem na me ma wadro wa bra me hunu problem most of the problem no obi wo kra enye adru no ebi wo kra enye adru we have what we call varicocele most of the problems some by azoospermia is when sperm ni bi di mukura obi nso de bi ni mukura yes are we say what's a sperm ranging from 20 million to 120 million per male enti ebia per ejaculate na ebia 5 o multiplier say what be wo ma beje sperm no beje sperm no most of times so ba me hot man me no one be yes test ni semen analysis me no one be most of times no be kwa hwe Sompa FM do one na no musu ba ku kra nim to say be me obetimi no wada all right yes ono be die na one hwe ya 5 hours kra no be ko na so aye yona bibi enim na most at times no omo beba na ebi nim no so be further on to do further test no na what we call the retrograde ejaculation make us say bladder sphincter and sperm no backflow co bladder ni mu na ma obe sperm na dey connect the emba but obejonso no na mu dem the opposite your friend climaturia when the sphincter is having a problem do so timinya access into the seminal vesicle no prostatic glands ni mu until most at times no obeje sperm no obie so abo se na jonso aba for him esa jonso wom yes and then you see urine is acidic and sperm is alkaline and most of them no you get necrozoospermia obia bewu emo ani nyina bewu obia bewu eti we no so obehu na age se na ni what yes unya se scientist me aban me your hospital yeah juba aban ya resabia na me ansoma bie me dey I use both to waji ni mudie yes enti agro die most at times no I na mbeba no obebusa ne say okay na me call hanom na me obehu problem na obusa ne say na call na duro be na de ma o si doctor me call ya nhyɛ da anya me show na obusa say na duro be na de ma se be ma wo ha we ono no e wo no so no be den wo most at times ye be yes sanso unless it is aspemia aspemia is when one oba ne beda ne ho be ba but nsuo ne ma what I say until say bia we year free man obehu say nsuo ne ma but no be ba all right onim say nsuo na ko ba no so na that is aspemia apart from that uhunu just say you have what we call a semen semen analysis I did microscope near the genetics awo ma ye nsomo oba ne kwa be ma ne say usu di akire me pacho ye ko we di atriem samneti obi ba me ho no mo me nyame adom presenters bebre at the clients bring me because omunim dia me wanti most of the times I give them good feedback enti ba ko ewo onua TV akoma nti onua to oye me adverta o dina so a o hutimu say o ka kira o say o peko na so anye ya abra ne ho beji sika because ono de we no ehunu he called me and then nyame adom eyiyi na oye demand for brem no obi tie no wo akoma and free say she buy
after some years you move na mahu ni say the tubes ni ma block enti me waduro bi a me de ma o de ma wa sa niema ni nyina a block ni nyina be ba you will see them physical obai na o me hwe ni wie na me say okay this is the problem but diadro oni ni kru na bai diadro we koye ni say wanti ase da o se doctor misika yese me se me juice ka o de ko ni hwe de nyankopon beye unim se okọ no unim se wanka je me da ada onyem ye na omo frame me no e de ani je frame no ka che me doctor de tika mu de edi watem officer shi o one man adro we keke se onkonko yusu but now I knew what I was giving the person na me say at the end of the day I'll get good feedback unim ene mo de abeche me no ene mo de abeche ma anya ne hwe and the message no kwa wa ha metimi aka ha che o enye easy at the last time presenter the kind of TV ni so o kan na touch o heart Teresa wo how de oba ni be man tokwa oba ni be man tokwa ye nyae mo oba ni nko yes into what so how ni kase akura ni gina me man su I'm telling you oba ebia ovarian cyst fibroid and I say and the fibroid den so no ye wo kwan a ye de fa so enye obi mu bia na obekọ na waduro gallon bi o say obi be say doctor me call yes of me case bia me services here o say doctor yes me problem na man duro gallon no no you have what we call subserosal fibroid you have pediculated intramural ni na fibroid yes ye ni nyina wo kwan and ni nyina nso so e was size any position na eda well hunu said the medical doctors ne kasa fibroid the drop bia ni wa ebetimi ayi fibroid there are certain stages in fibroid when you come to me I will just have to refer you for surgery I'm telling you the truth the metimi ayi I will tell you metimi ayi say enye ya I will refer you back na me no wako baby metimi ayi na wo honom e de amo I'm telling you because nipa enesika sem ho eden enti say uko baby na at the end of the day one konya results are very bad and no be betimi agini one see the crowd amount no enye easy yo doctor erectile dysfunction eno ye dey erectile dysfunction ye when na ne be man sorry cry dey wu cry you have sexual weakness and you have erectile dysfunction be man peja but that say me ani tirimu dey ye no there was this guy or Accra kwati wiye so ni we was 17 years I started 17 years menene to work consulting room obetina many more starting no osu 17 years to 25 good years and sorry da 17 years to 25 years and sorry da anyu so mu no nai didi aso apende enti o start ya na osu enti in the consulting room na me wose me jana man esu wie to osu wie na me busa no na o kire me mu me kase nyankopon ni mo nya me nyina fide we su twanto of number wa ha metimi any the amount me wade bia me yema omo me see 2 weeks pe and sorry me one number be man be me 2 weeks ni what scientific clinic and diagnostic center especially ni mo na kasa no omo manyinyi no omo ba me ho doctor yes me with prostate cancer do you know what is prostate cancer I am the because most of the problems in the country so man am pen am dem hoko omoko ba bia nimde bia ni ho oni pa kono o hwe okra no onim hwe school class e bia wanko bida nyame na adom no owo sika no de ko tena fidie so kasa anase owo aduro bako and the problem is sometimes obi wo minim so obi wo ho no ma I have colleagues am chiro ma de obi wo ho no ma na aduro e ya bako pe ene ni tikura na ye o ya oba obetimi asa yare but esa se obetena aduro so nti osi wo li ba fa we bra most of the time so back up jina nanim me say obi wo no ko timi busa ne say hwe there was a time obi ka kire me say mo we aduro bi wo ho de sira wo fusu a 25 brother say busa ne say do you know what is called uterus ade e friend uterus no ni ma de kro na ni baby kro kro da that time no me busa ne say oni ma de kro oni uterus oni baby kro oni baby eda e na wo de aduro akosira wo fusu a atimi 25 brothers I'm telling you and most of the people now mo kwa mo say be come enya results bia na e ya wo na ope e na okọ baby a uni na omukọ ema problem ba enti anai doctor niam bobi so say ye enum pampan halitosis awon how ba ni bema ovarian cyst fibroids bema uteduane da form candidiasis se wo pese ye se na de wo ba wa japade kwa wo de wa burumu a na elastic no alusu a ye friend vagina tightening obesa ma na tight amount diabetes yade awdo de bebre e wa ha ni wa scientific clinic and diagnosis said ye o kasei se wutie na wo hwe na tum se woni mo de
wagentete enko tu sika ngu doctor mpacho we kira kwan ni bi abusuafoɔ yɛ wɔ atonsu Monaco junction ni wa scientific clinic yɛ atonsu Monaco junction Kumasi adwuada kosi ɛda memenda bia doctor yɛ adwuma no panon so kosi anwumre no nsia ɛna enkranfoɔ nso ohwe free central region Volta region Accra Eastern bia betimi aba Accra circle interchange no ase photo Ramadan ne yɛ wɔ ɛne NS Chemist wholesale no ɛna ɛno nso edi ani mehwɛ Thursday Friday Saturday ɛna doctor ɛwɔ nkran to china Friday na Saturday doctor ubetimi ehia no nkran number ne biem ye 0244 087687 0244 087687 0244 087687 a purely herb bibidro ho adwuma nko a na yeye yedase order in court yebesen hia that's a na doctor Nimo ni what scientific clinic and diagnostic center busua said the workers ani kire say wagentete woni mo de yade de bebre no wo say prostrate etwire yade sisi yade ayamukuro bibia wo kokete so untumi na Tabita kom ene ye free Tabita say ukua da bia ne wo ye prostrate any diabetes free screening e de amadofo nyina e osofola alignment say ye liver infections ene sisi ya achia ubema mu emuhyehye wo ne nyina wo behwe ede amawo Kumasi ya wo so fala alignment and crime Madina Firestone Footbridge wa takwata de ni sunwan so ye gina mu friend 0202 347647 Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries. Me pacho say ye komade abakonkawa de to ye nan ye kawa de hye ye nsa de de si ye san ni nyina fo abi ono na de do no eton komade ewo Katie Dubai no na we die Abi Plaza dankese e wa de hye market achi eso ne forma tufo mu fra chichi ni ba bi e ben ye na friend 0598 585 219 and 0554 304 135 NS Herbal Industries. We any yasay and sansan uti anan santi abego nante taria propro me pacho umotu amubon and senini sabe wrinkles candida and also hard drain papa awake natural capsules mani memeng na me pacho bo modern semu benum bie na ma immune system no nya hoden wadwunso ye watenka beba na febraimu ha gonorrhea no wonu mu ato no so oba penfo nka onye mfinhwe dumienu a onka on Kingswalk Herbal Repash Ventures Tinatet Herbal Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy Rejones Koforidua Gabson Pharmacy Delight Drug Right Benoit Pharmacy Ouscopy Hillside na BB Tribe of Judah Okaswa Dani Herbal Misty Herbal Kolinak Enafe Habmay Chris K ye nyina so ye wo Kumase Freyeni ewo ahomabofwe 0245 Krachi mo the phone beba be haya dwan be call reception 079 915 and 0276 537 701 me pa chow and it does so Herbal Clinic Dr. Elder Owusu or glaucoma eye pressure, low vision, cataract, myopia, congenital effect, traumatic effect, narrow angle glaucoma na fe ono de o se edru no what dey mo wanom onfa gugu ani so be ye dwuma diabetes was stroke, prostate, typhoid, cocoa, malaria, tipaye dindin sisi yade nyina otu ase en fire takrade port quarters e ben Bishop and Bishop Porters Girls Kumase Kwada So Estate Park and Crantabora Lako Junction Frey 0559 901 234 and 0596 198 Many a monk come way a mizo 5G any about TV and only the year near man manager Daniel when we oversee the first clinic the supermarket Bawa post office and manje mama outcome Royal Ventures after Baptist University Afe Anamanje taxi station so military hospital Janji den Michelle na Sachi Enterprise was for Binchi kwa company
Bidria 0243 329 414 Universal Natural Clinic. Doctor say ya dear why grow and it's fire how and family no but you go to jail chippy usisi uhunam nyina say ya malaria typhoid hepatitis I am crow ni nuanom nyina da fidie no de adwuma pa cho adwuma fo no so anim te papa ya waton so S line ben bon suom wa for 0556244102 and 0200 158 272 mami abe okunini ebibidro mu nyina wono no wasi apeti say eye sexual weakness penis enlargement fibroids hernia etro obeyi sekan fibroid obeyi sekan kan etwere obeyi enso every wo so malaria obehwew obeyi bacteria obehwe na hole in heart any sickle cells there mami abe na me unsi between the bibidro asa ya wotano so patra kwanta no so friend no 0243 345 392 and 0506 460 208 Mame, what's the me chato? Doris, what's the me chato? Mama, masem ni chato ne say. Afue on family dear mam. Na fe fie so almost no family dear mam. Na fe so won sum me 500 million na me come baby no tentena ne be. One fa fuo no fuo no ma obi. One fa na ahoro me nsa. Ti o mame ba ko no family no. Na fe on san edan ne so almost no fa de ma no san ma 500 million. Na mama na me ya adwuma nyina wa ma adwuma hia abo me. Na o ye de adwuma. Na me ton na wo fa na me hwie guye. Me be fa nchense me be fa mpaboa me san be fa pant ne blazia no nyina ma obo me nti won fa ma na me fa start ma belabo mate how na me ya adwuma Friday me ya tachi mai ti me kwa akon de be sibia edwada obete pare show nsu yi meja akware rade show so 0554931931 0548931925 frefo be numbi na yenko second case no so esom 0551931931 0548931931 hello yeah hello Achodin baby akasefri mbajo me didi jo ejajo kasefri yeah good afternoon my name is Joe Papa is okay Joe we are listening yeah I've noticed that these days the men are trying to cheat the women on a particular point yeah so honestly what bomb it now say in the two aspect I don't understand it well but I think that is the point they are using to cheat the women and it is not good. My fellow teachers should be aware that to know that we are the people teaching above the country. Human rights does not allow you to use someone as a slave and at the end of it you damn the person. You should be careful. That one is not allowed in any category. Sompa FM. Thank you very much, Joe, for your time. Hello. Hello, good afternoon, madam. Afternoon, Pachodin baby akasefri. Pacho, your friend Harriet, Nikasefri Accra. You mommy Harriet yanko. Mama, touching my former one, there's some more life with you. Some be a woman, you know me say. A piano count to be met and Kalani me. As what you must see a Jumati, a buy a Jumai Trianica. And Tom almost by an intimacy, okay, so there. The slope, so we in the Dimao ban on that. I almost buy our woman. Why, no, me, I'm a patcho. Miss me, what the chimans were near bonnet. Yeah, I just when you're woman and any. You, Mampoda, Bakupa, did your friend Christianity, Onemia, Mamponeba. Hello. I'm sorry, why? Talk mommy. Oh, we bonu I am laying there now, yo. Talk mommy, where? Yeah, where? Oh, tell me, Papa, before you were there. What to hold you? I'm the mom, Paso. Now, move where you man.
we wa bo ibo national de beni nya ho ni papro na ya si ukom petedu na mo edika we die ni kom ni na di ni nam kula ni nam ni bi nyankai na so fu ma mi yesre oba no odo be ma no na be ma wanya ni mu gidie uko school nyina o na ebua o usu adwuma nyina o na odi ubetu adwuma ukofo na oba nsu di secretary no di aduane abrɛ wo fom na ene obayi na amafa na e basa na ntwa yie so for mami awale we de yesre mo ma mungu no e fa oba no wa he ya wo wa na ya fa de ka se what a shop ye penisa oba no hwe a ni dra ko di be ma ni mu me ma ni sre mu bu be ene gama fo be ma no o ma so so fa mu don ko ro mu tu ma ko ene aye ono of Udi agura dem afiao saa no ba no nso obem afiao eti udo ni 100% jem na man 50 na 50 90 wo baby so kuma no ni nyame nyesma anya mi papa di po na kire mi o ye da se ni wa kire wade ye mfa last call hello udi ni baby akase free Maswa ya kachire ono watwe ho afiri radio set TV no ho dede ni doso hello din baby akase free Mr. Free stay with me ohini ya ajo Ghana for mema you come be before mema mo ye 64 pa o se oba na boa no amana ye adwuma ko school ko technical de you we o so say they say we o fe be man age man so say so oba re level Debbie it's only how many to see us and it's not mema on the course of wood there we go for you in a bank on your banner it's many of banner concerning coming one of some can I say that at the Tina could for a master and come my Juma Brenaka on Nicola because Uncle Biman will tell me say Obano I say I'm bro over the man or see me up does I must say traders farm and here come for the movie BD powder black and yellow me pa chow bebre o say one a drobi overdose fradi ekum nipa cholesterol enye kra ayem kroni ni hawo nyina wo fa ekutu pese wo yimframa wo ntimi halitosis egu emane meme ni mo ase fachu se wanom sanya hangover wodi aduane bi aboro so ahye wo so a nyina be ye free ho e de amawo benya bi e wo Freddy Mens dan Heba Apidan Colinac Missy Heba na Blessing kwa mama Blessing kwa okay wo yeso pema sempa mama ye chiao we me chiao e wo asem de ye chiao Diamid Diagnostic Center Dr. Marina and Dr. Joshua Oma ben papa say liver kidney prostate ulcer anywhere chiri ade na fibroid da ye ase kan kan de no na ma bi wo de agidi oye broni e won kran wa be piem kumasi nti kumasi from friend wo 0267182889 and 0207515623 and crime friend 0243176119 yenye birthdays wentin free o ne enko yanim angel na na afia adwomfo ne wodi na woda aye ready amfa nto so mayen angel na na afia adwomfo we angel na matwero mosoma angel na na afia adwomfo edi na woda ifri ni papa abedwomfo ho en wode ma no e ma no happy birthday na yanko yanim na Sarah Nyesela Sarah entry before Pokwabna and I wish Sarah so I adum binti and also no and Sandra Abna Pukuya Bafo or your nurse Tri Health Center where Obi and grandson and Sarah Abna Pukuya Bafo or Tri a health center wish you happy birthday say unyame inshura wonom. Case number 2 sellers ayaba or a complainant Moshin Zongo and obai na why no obo ne kredu no ene ye wono abeka na sem court wutie oni adaswa ya obodua ya Bible ya Quran opede ehi the Bible page akosoro eya me sellers ayaba
ya me Silas Ayaba mikura me nsɛm bible sa asɛm a meken no kura nko a kontompo onyame boa me yes of mama premine ohini ni agazo I say from December 21st that's 2020 2020 ni mu na me dey sika koma bra bi your friend Salifu dodo na friend Angola was a pebble crew na oye agent edema papa Nifiora na otete asase nti na me mepe asase de container de asiso ana me dis kan ko share nsem de dis kan ko ya no o de me nechna saa ana o fa so yes obeton container bi ewo side o nti ene de me mba be ye no eye pede a me ntoye no to container no patran na o ka so o ma baby for asase si ana so o ma container baka me ko ya me ko for asase enti me ko afa asase no ana o kan asase ne de wo ho ana o kire me ana o so de give 5 years 1000 Ghana what the container ni sisu a 5 years 1000 Ghana Sompa FM and the 5 years 1000 Ghana no ana o frame me kire ga me say obi kra ye bi asi nchen ho obi a container ni bi e de asi nchen ho na nipa na say adwuma na wo de we di no anya mba so enti onya obi a on ton ma no okay enti ene de me mba ba ye no say ye pede a ene de me nipa na ye de enka ana o de nipa na number maame enti o say nipa no o wo sahwi o ye galanse adwuma one China for na ye adwuma enti me nipa na me friend wo phone so ana ye di nkombo ana ye o ma ye miansa no timi ye conference call boom ne ye kasa ena nipa na kan za content obaje ye 3000 na kan so nti ye so nti kasa mu a na edi nkombo na be si 2500 nti 2500 no ana me ye say na dabai na obeba ma me diska na hye wonsem na so wa bie no wa ye nkrata de ama me sa ana ye say djuma na wo ye no onya ho time pressure wa djuma no ho nti no me ma no emre kakra nti me twen na say me tama me so me djuma na pese me ye no aso wo we me ala me Angola na nka sasa ka kire me say nipa no no kura wonte se ene kabeya me wosika me nkoye me container na mbra emfa mbesi bebi a wo kire me no ma me je pene ye ebusa na say okay na sika no me de sika no say beba half e de bebre no acha say container no ye seton watua bi ama no me atua bi di ama utia say me bitua 1005 no say no say ya ka ko see 2500 watua ta jina ka balance 1000 patran okay ana man 1005 container ru anankasa na ode man na agent o ka say me mfa ma agent no na wa be kan nsa agent anka no so be mo asase one how this is scan man patran good intimidate scan the share nsa no na say time na wa delay me ala no ankasa san frame ka kire me say o frame ni pa na say o mbebie no o mbo paper na o mfa scan share nsa aso wonya no ndi e ka wono nko ano mo sika me nkoye me container no emfa mbesi asase na o kire me no so enti ma me so me je pene e ka kire ne say sika na waje no say e wo ho ana o ka kire me say patron sika na wo ho na me ka so mfa sika na o ka kire me say obi sika de o ntimi mfa nche no na o de akoto bank me so me call no ho Friday no yes any Monday oba ko yama e di abreme enti Monday ni mu no me call ya na man goto no me friend number enko enti didim na me ba yale na me call no no me twa ba 6 months ansa na me samba eni na ho wadi enti me ba ya no me friend na me nya no me ye ya kopem se last month 24th anam na mkoshia no we Angola no me koshia no mozongo yoji usika no patran enti me shia na mbusa na se na dia line na wona me ko no waje misika edwuma mba ba ye tisia me hunu so enti line na wona me ko no mani nje ho enti ho no me yire no ama no koka ono okotwa asase no okotwa asase de mame e wo ho no na wa chance okay enam san so me so me ye container na de buy enti container is so sisia ndo twa asase de maame no say ahase na mfansi no obi nso e de ne dia e de abesi position na o de maame no na sa tam no ko twa ma na obi de ensi wo na wo de no twa ma wo di sen ansa na wo de o kwa no obi si wo
o twa me be say 2 weeks time okọ en no obi di ne dia no obi di ne dia besi wo enti nipa ne dia besi wo no na me say na container we dia ye de besi wo because ene ba na sa container esi nchen baby na ye de ya ba besi baby a wono wate ama me no endia me busa na oso be frɛ nipa na no frɛ nipa na phone so me nim ko ma wo ne nipa ne di ye ana okukuru container na ye de e di free ho na o se me nyɛ madwuma enti ne Sunday mu na me de meeting for kwa so mo nkɔ ye adwuma ye ho ya na ma me bi de call bre me se efiewura no se wo ne me kasa na me se fiewura no sa na me je call no na fiewura bu sa me ne hwan a me to block e wa na sa so na su agent na de ma me ana me ga say agent no Angola na de ma me ana o say Angola no hwehwe Angola no kra wonya no but a number of days ni our friend number na enko na me say okay wono so wa jim sika na o dey ide o dey ha ma me ana fiewura na ga kire me say me njai blog no to na me say sia me so ma mix mortar na yi nti me jai to an say mention ne be say be ka ana fiewura na ga kire me say inde ya saade a me to blog no na me njai no no beba ni asiesie asem no nti egusu kasa na bla bi nso de moto baaye oba honom no no be cha say ye njai adwuma no na me say wacho na wo hwan a wo se me njai adwuma o se honom na ye ne dia hwan na de ono so de ma o ma no Angola no ana de honom ma no Angola o ye smart you nti ye njai na me ye say me ne fiewura na edi nkomo nti no si an fiewura say me nto blog no nti me to wi a obeba ma ya tiesi asem na o se me njai ne de me njai ne de cement na ye waste ana oni oje call no na oni fiewura nso di nkomo na ye say ye to blog no wi ye na ye njai na ko fie na say the Tuesday no me ko ho a mo so no afa no container de asi blog na me to no moto buy no o de asi u blog no o de asi me blog no so okay ato ayi no kra veranda na banani they say usika say na akodim isi a me sika akwakodi we no Angola hono aya 3140 no aya sika di Angola ho aya 2500 they say no fiewura ne de wo onimu fiewura ne ni me Angola no na wonimu no patwan de odi moto ba no so se fiewura ne de ma no ono no se woto edi odi ogifri Angola ne chen ti fiewura no ankasa ma me ne de wo no wo di onimu onimme to no nka sika sembia ono me nka sika wonyi usika ono so nje mi sika nje se nipa a woji usika ono ho ya Angola Angola e se sika na wo pa na wo o ma ba bi na fa container ni isi an me pa mi sika back umpe we ni bi patwan container di kan no yes so de be ma akoba na obi aja na sa container no obi agi sa container nti Angola no o se de tisi a mi hu no me friend number no so a enko na sa na ye be de hu no eya sa na ye be de ne hu na mam o ni photo ba patwan I be your the picture ba ya ni fiewura de so no onimu no fiewura no de asem we no onimu fiewura no onimu waji usika onji msika by de me kan dia fa fiewura no say ono ka say ye nja asem no ne ye nsiesie no ono kra ye mienu no a ye ka asase no ho asem bra se wo si jai no si ye nyai no fiewura wonyi usika correct wa wo kan wa say fiewura nyi usika se ni pesi ye me ni bre ne so e Angola no do usika ma ntie ko ha fiewura na se ko ha na dwen kwa ana sisi ano so no foundation ni ayi na me ya na me bo ho ka no senka guy no di na yi besi so no tua usika ma ono so no e so otua msika no no wa no so fa usika ma ono ma friend so fa msika ma o de national bla we di nya issue bia wonu wa ba obi atu foundation enya bola so ne tudu wo hu se nya wo na utu foundation are na fa usika ma no e ga na hadu obi ebu ni nua kwasa eti bla se wa se mi Angola ne ye timi kosi abonten kowe ade nke betimi aya ne number e de be frɛ no anani picture ne na kasa na wusu sa wo frɛ nko wusu sa wunim ba bia wote minim ni fie na ko ne maame me ko fie ho a omo so oni around ye pone e be ko Mrs. Champion mo tete ho na me de asem we no so ye another bombo crat se Ghana ayehye obi aso ayehye obi enya onua na wo bu no na wo hwe asem wo se ya nkanya asem bia wona so wo asase na wo de ma offense obi wajiska dia ese se wo de ma nipa kro na so na sisie na aba tino ohia ni ntino ene ahoche ni ntino wo mo fa na wo motona ma
enipa mienu ebi anie enti me de nia me kan say wo Angola photo a enka yemfa nto so na yɛhwɛ no ne yenya no ne sɛ yenya no a na ya transe ne sika sam so yaka na ya gye ne sika e de ama no ɛna ne ɔde container so esi wɔ no ɛyɛsisie ne da no ho pa ɔno wa ba obi ato blog now do container be so no ɔno so gya no ɔto sala sɛ no ba ho ka sɛ blocks na auto yen 540 one container ne dia no ɔto ni mu ɔyan yɛ ni hwɛ sabla ne number ho patran one no ni pa kra ɛse ɛfrɛ no ni abusa ne sɛ da be no do sika ne be ma o di number no producer sɛ yes can you 500 pay 500 ne kakra de senka no so where anya de kula anu de so onwane container ne say de obebi abetre ma beton ne eti pata pani pie to amra be wo me say champo wa wi vese de si me say wo mo mienu nyina na Angola ne ne odi ade asi so na say ye frɛ wo mo na so wo Angola photo anke fa nto so kyese wo frɛ na ma na enko naka yere to so a na enya no a ya transe ya kasam na ya gine sika e de amano na ne ono so de ani si so no ono so no 500 de say shakra ono so na ono so de aba wan fa ma na ya de sa to the container no so maka say yo zipe na free o se akwan wo fra fa so a de sika ma ne di what wo de no an se wo be fa me pa cho me pa mo cho no an se wo be fa o phone no dial star 270 hash option 1 waje hu sem bisa kakra bi wie ya wodam abribi apesa o send this no star 270 hash option 2 o say 10 million bi a o be send no ya wo che o 10 cd obi de wodi wan fa bi anto so ayete wo we de wo che obi zipay de e boy na ne se where Boris B chicken BBC papa bi e boy mrani se BBC o se fi akokɔ a ya hyeda anya wom ne ya hwe omu ya momu ne papa de organic ye nwo mo pane bia na o maguhuru na afe wakwako yale no antibiotics no vitamins we de organic fie dia ne de ama wo na de ama na ye different halal san say ya makremoni na community obi atumi hwibi na ebuanso sanse yade bi anim ubenya 16 grams 14 13 and 12 akokɔ no penisra ubenya bi open nsa ubenya bi open breast no ubenya bi open ayi nebo no fada mpam no ubenya bi neta ubenya bi layers ubenya bi na fe mixed de de man kana man BBC Boris B chicken no na wodi yaduane a se bia wo fie wo pese wodi akokɔ ye nkwan order temso wa fra ahomen bia wo bia ten wodi e frɛ ye de be ma delivery abrɛw ti gina number itu ona hu behia 0544 4453 there's a phone here 6 0544 4453 na ubenya bi e wo Bantama High Street yani Presby Church dia enmuhwe Sawase Market Santase Runabout yani Unity Oil dia enmuhwe Poku Trading Edum SG Mall Top High Shell Body Junction yakɔ body dia na me maame so ba ma Lydia ye chia o pa ya feel obanya oba ni mi o je wie mi chia wo kwan so gosom kanisa e ba center this is yade brayo mu hawo candidiasis gonorrhea syphilis ni be mani oba mu awo mu hawo nyina prostate enlargement ni nyina da e be boa o ma mu genetimi adiafusa ne e friend blood circulation kanisa edudada na no te ho adansidie bibi ni na mo yem ukokete so awo na wedie no tumi so hyew bi gina mu a eye kanisa ya so ekese techima kenten ben taxi rank e ho a enkran kai shi drag lane na naboachi kobedia richco mankesim Jeff Heba Cape Coast Peneba was a beautiful takwa sunya kapeba and a fee baby eto enro nyina 0247887436 Victory Christ Victory Academy for your first graduation and a career day ye frare for about time nyina some man won current te pa ye de ama wonum sanse sada no enya sem ke 15 September cry da ben ene de tie say ene ye
13 eti fiada ya baso papa enti yenyina mfe ani nkyerem wɔ Christ Victory Academy ɛhɔ na dwumadie no wɔse wɔbɛyɛ talent display ahodoɔ recitals choreography nom anwensɛm kɔda yi kyɛ sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn bɔbrɛ ankasa wopɛ mu nkyeremu a frɛ papa de via.education panipa ɛwɔ 0243 429 908 na ɛne no Nkomo Dr. Baumies emre a me be soli ano na beboy enya sam kitwa wo fie ha Dr. Laji Mamadou Baumies rem sejata ya otese bo nwoma so me pacho papa so de o my Ghana beko akoye te saburuchira tietietia first no wo ha na wo beti yes ye di petrol bi kokuro bi so petrol ne tank ni nyina ayera ya ne nkrofo keka Baumies de ne waye de waye ba ko na me ka kire no ye di petrol ko agizim ayera Dr. Baumia initiative digitalization ya the tracker and answer na tanka bia be to tracker juma eti baby abefa bia ufiri akona panduru o twen be wi ate dawo ya show tuntimi fenwane aboa eman National Petroleum Authority sika bebre ba ka eyira no eneni nyina ebi wo so atank ne be konso na petrol nim digitalization yese wo ba na ye ni data e di amanu te bedru baby di churo ya ye duro ye nkosa live akwani data ye ni date of birth no abetena ni computer ho na wa register aha any baby a Dr. Alaji Mamnu Bawumia e de ekode ama brochira ye de aye ni system aye kama e data enu nti wode ye kɔ na aboa yen enti ene no man montranse na mutie Dr. Alaji Mamadou Bawumia ne ho sempa ewura no ani tiri ne twetwe wure wo mo ba ebeka yes still the signal is very strong yere no ha no na yetie wo ha no nkransa 90.7 and a fatal one TV so obeyi 21st clinic we are the sciatica expert ya de be na da so ya bin papa ayem kuro yenimude malaria tipaye otu asintin etwe sama usisi achia unko umma abrantie untimu pa uiri jao ya ben alpha radio 21st ehwa techimaji doctor for na bin kwasa ino nya ne ba bi ko ni dining fa wo yade mu ha nyina na sciatica de yen ye ready kan me ya de bia 0540-311-311 sciatica expert dimpa eba mesh yaba say malaria typhoid fever wanu mu ato unipadua mu dechem so hwa edure ne edibetu ase afi gastro mixture ne de ayam cross enti obi agiso de na fruit to cement so emu dwa no etutu tini anka tini abrobe ontimi ni moko gastro mixture bobo de aso obeji bianom na menstrual plus eno de so ba obra ye maye ani basa yeast infection esuogu edre ebeyi wo haw na firo wo benya bi o Mr. Eba Jeff Heba mankasim Pene Heba Nimdie Heba Takrade Nana Boache Heba Akra ne tema ne ekus ewo ashaman Frey 0248 778 899 Kens Kennedy Kens Omonyanfo Kwame Akompre ko Canada Japan be ma kokodrufo a onsi nsuo mu ansa no wo se wono so de wo man Ghana no wo de adwadie ebeturu wo man no de akwakohye enkwa na ye no kreturo do enu nti edu efiada no na ikopem no nsia owura Canada Japan nyuma wodo a wabie bia ma Ghana mebranya bia ye na ye kaunsempa aton no de ama delegate na dan duru ho a mato abanso e de amano ye tie wo Sompa Kumase no Sompa Nkoransa Sarawan TV Sompa Sunwan na edam ne duru ho a delegate nso makai no djuma ne de be no pepepe ama obi anso aji ifo judge yenua be men Sarah so ho ka o piki ejane na so because abrantie wonyesika onfa nkono nsa onfa nya kro no o ye bibi se de be ya de dachi me koyi baboni fonti na yenua no mo ye no munam pesemi nkum nya ne di brenti eni sika ka yensa na adwem bone be trimuti no na amena kwakọ wie sei abrantie ne fa sei Angola yes no ben o teso o water for one o sepe Angola wo sepe mu amunimu no yes no mo kan kire ne se ne wo gina musa belaba e wo Sompa TV so yes no Ghana for asisie ne dos
ade na mo me nipa mo me nipa ewura ho nipa bra mo say no krade a allegedly obi fie ana odi ama wo say ebi asase dada ni mu no hwesoma me ankenye problem wo di bie no na wo di bi ma fie wura wo di bie na wo bo nipa no dis kan ma ho what I say na ekowie ne se no wo disika utimi se boga pa kire se ya bodia flow na ni kine ya abije so ama ejo ada oda so o ye ne batu ti so shoot to the bag ya say ukom WC ma dress ni dia we de nye si ma tumi se jama boga eti judge said ye ka no se agola nyiri ti amefa brand ni sika ma no ankonko twias blocks no wato no oh yes o de bedi obi we ko eke so de di obi wo nyo hire so wo tonton sase eno eche sei oh eti ebe sangola bebia wo bia sepe agola bebia wo bia ye tonkra wo gire supreme court anom se wa ma oh bibi be pam bibi ama ho dero papa eti bra ne fere 25 million mano anya sanye de ko jemba bia di kwaso do dina ye beji mu si ho because brand no wabre wonti mi mfa ne sanction defri ne double fam e ma bra bono enko enchia no esese won so bobra se ne be ya dachi ono ne yire ne ma be di ye edi se wo be di ne container si a adenti na wo ji se sika no na wo kotwa asase ye obi dia wo twa asase ye obi dia e de koma no what I say na wo ye sa no sa ne ni patra ani ni patra bi ase ye nyane sa eti wo abrantie agola fanisi kabre no anase debi enyanto nyentua wotimi feska no abra sabi wo noye na mpamye wonim kwa ma mi abrante fa so abre enu nti wo fa wo kwa yade akwa kro maba adenti mo yesa agola debi ewo bia eto nkra se wa ma adwuoda ye do picture beto tv no so ye bebo to just akofum se opramre wo pie ana okusi obeyuti enti bomodin nebra na e ka branch na bo wo fom wo no eno so betua because da ma na kwan wo na o kire no ana okotu samna no e di foundation block 6 wo enti fabra o heni sika judge o heni sika den se be ya abrante so no beto no ya da abusu aye show ya ye papa James ayarefo e ba ye hey wono an oso mu hwe na ye feedback ono ma wo hwe wo no ba bi ebi no di akoduru be se e kwa o man hello James mame na how to say na me na dumo boko me ho ye pa me say ya ma wa enkrofo a wo hwe wo kwabena bo ama ene nipa no be enum bi no a wo hwe wo say na o ma yarehwe mu no tie kwada wo no yo mame we de me da se bebre me chia badwa pro nyina achia atiefo ne ahwefo nyina kwabena bo ama entai na se me ko akọkọhwe se de ne tibia mu sitia akoma ne mudo na ye niema ye pa se de ni padua ne nyina niema na titia sunsun mu de ne nyina firi ho akafo na mu de nti enuro me de nuro for asai akopi ne so pasa friend se le fa ko ba bi akopi ne so na yare sam ten na ubia funu se niema ko ye ema yema be ba na wo kono nwo asante achima ono so ne hwe aho no ono so akosisei no na ho no ni na atwetwe na no ofrem ni hu ya nyane tiasi yesi o se yesi wanya oba na chiridi a ase ne ho no to no okay na no e tuano so so obetra ho ade ede so ni bewu ana mama we dia na no me wo ho na ofrem na o so na kure ni nyame ni na ni nyina atwetwe na otimi de bi timi da kama na de be ma na bi kakra so no kakra na o fa de no kakra de so obi kunu afiri aso so wonya no obi kunu pesaka wan kunu pesaka obani kun dada no yes o se wan kunu pakro nipa no ye no ho se se de o free ba bi kra anonymous ana of men threatening the fanti na mbisa le fe na obano wo hisese na o kire se wa ma obano pakene ne ma nyina firi heko sana o ka kire me na e fan se mbi an ka ta mi ne nkyenti no se de o ka no e te sa se e te sa ye ono kan no e na me so me gidi ye nti o se no ho ye so fa no ho ye okay ne ho ye ana me ma me so o asromason kwanta ne so asromason kwanta de no ono so sa
na no na busuampo tu anamo ba me ha e dia da ba say ne me ko yi pa mo ankasa for improvement okay sai apam me so de me de nuro foforo so na mu de di kan me di kan de ho me de na koma ti me de na mu de sabe ya obi kira na no di ka apam no bo ti me de na mu de asa ko pino so se de be ya sa no be yen 10 ama yo eti ene me ai ko yi pa ena me papa nso a wo asenua boga boga de ne yira mleka no mo boga de wonye boga so me ko ye na sema no am say no ne me kasai so fa se de na promo ye de me ko ye nya me hu ne mo bo ye ba ai ko ye pa ka hu ne yire ne nso ama na yira America no nso mama ene de so bi ka pro ene James ntimi nka ko asa be se no de nya o case ya no fa ya na me ka bas be James so me so far no obo mode omo ama me nyina no me funu guso denden wo ya ho adwuma nya me shira sabi kapro sabi bi ho kra sabi kapra na didie mu kra wa ya nim ni nyina nya me shira pa guso kakra nti e bom pa se kwabrabo ama edin beba studio na fi edi bibia abeto sure se sunsumu ono ankasa se sunsumu ne ma na kutia no ye na to pa ne namu ye na to pa ne sisim ye to fa ba bia nyina jai ye da se ne be ma ko de su gina so kam no dia ba send dia ba dada ne be ma yura gina se wonya bi kro betimi adi papa ye da se James na me shira ye papa James fampo atwoma kofodua na waboa ye bebre nti kwabrabo amasemo be kai no a one ne abranti a o se obi ne mpana akoda okotiti agana akosrasra ne dan ho a nipa no bo ni dua koye nsem bebre no James ayo na edadwoada nyamema pa bebe fie ha ye nua ba bi asuku mu okowura okotum na wodi nsemo bebre na fe opese wo jai ye papa yi na ahwe no ama se sa na emene fro na pa enu to ofrin kran ba obeba studio ha na buy one so aba abekana sem ti adwada Sompa Nkomo so de ebegeta otsina nyankopon bo a ye tete ma ya kasa kire me ma yasem no 2 Kings 4:8 down Kings 4 2 Kings 4:8 down that's right oba de foa obuade ni wasem ne yebe Sunamite woman oba de foa obuade emfa ho no gibi ekura wo emfa ho eni ba bi a wakura kodro no eye se oba obuade kwasem na yebe sua eniema miensa bi e wo de yebe kenkan mu oba wo hunu ade kwachiri ebi akura na be mo oba bi aka bibi a kire ni ku ama ni ku atie no vision na yebe sua ehun asem to ochina de won tie tete made a wasobeshi awade beti atomu ahwate atomu ama wa no ubeje ho gina 0554931931 0548931931 enne yensemu mienu kire de yakoye kwase ebu na faso first one so sa na emi krom kachima kurofrom ni asem free be nti akoye ni kan akoye bibi yawa mintumi hu de se de ye ka no na ni nyina nso he ye be ka ma asumdwe nso aba hello me pa cho mo fa production line nto so ma me na omo he TV no me mo boma radio no hello pa cho din baby akasa free pa cho e for me ama me kasa free takrade anta ama otenden Damina dumu kocho wa sen maran so me hu yelite why kocho mi che wo program me pa all the time me na TV wo mi say nyami shira na area bi asampada me kan inde besi aba me woman ne pro ene na wo kan no o so ni ni na ye fura we bu no kwase no all the statement na me tena dem ka mo issue me ye single parent when you know, Mr. Pan, I mean, Sharon. Yeah, Mr. Wo program to like Medisha Moon crying. Yamin Kodoma now, the main Sharon Bodo.
na de baby a so no futu won fa man me da wana ase yes you da wana ase papa 055 49319310548 93193 ya samri ya wura wusem so bi wakwa akoye adwuma ni be ma ba akoye adwuma be wi ase na da akwa adanchi se de asem ne kana se me se champa se ma papa no wi school no na se me na akoye stay bi ama no but ne kan wo ho wahunu ne kan wo ho na oh me de entinu we no ye be hunu na kwa hello me pacho me fa a production line into so mame why na me mo bo ma wona omo tie radio no aha production line ni abusuafo mo amutie radio na mo hu no eye 0541 126 626 0541 126 626 na abrochirefo baby a wo ohaw bia ya wo pese wo de ba no hello Sompa FM ipacha wo ba no watwe ho ti production line no na mo amoye TV no eda so no 0548 0541 0541 126 626 0541 126 626 ofra producer befa on the ofra on tamfa to the ekoso afre etomu a obefa na asemu a ode nam no wono nso waje na etumi aboa ama yakoenim ebusuafo mo am wabrochire sister Patricia Kweji wa o Amsterdam enra wo se omote Sompa Nkomo fan club no nyamishra mu nyina wo ho enafe eye sister Fiebo o New York Barbara ene Emilia enso Virginia ena Esther Joanna Bedi akonso ewo Chicago omunyina ehwe Mrs Jennifer Obo yenti amoa yanso ewo New Jersey Hackensack enyumre ewie ye chia wonum ametiwa enso Kansas City ono so gine mu papa ena fei peka mehima na akua ai Chelsea the godmother anti na akua ewie ye chia wo kwan sronkosom woni mikei ena fe oba pa beki Mrs Rebecca Mankwa they say UK de na na motse adwo insurance so tin wo Hamburg na mi shramo me be fie ebo a princess nso ete wo France munyina yedamase anti Janet Tete munyina mukrai mu amutie yen na mi sha adwo anso ene na adwumamfo e wo Belgium ewie omutie yen yenua baby o se friend Victoria Saki ono so e wo London o se otie mam se wa baby a wo bia mi chia wo wie wo Greenwich that for the Ben Greenwich echia pa woni kingdom echia mo ewie na na JJ Fran enso e wo dum e radio from Poma e wo F-line Katie Dubai ena so of mama blessing enso e wo hono ma sa ebi ya majebre mi fie ra kwadwo Korea ene sasantoa me ba majiwa mu kumase mezi mo so mu krem ene adofo a mo jebre mi se champion chi adofo me me da supreme me chia me nyina me nuanu mu nyina masore ma me chia wo mo House of Faith for emma ne meme nyina masofo mpanimfo nyina me chia wo bia mame okona frempon wo so chia no wone so fo frempon e chia wo no ebusuafo swami Grace Congregation within Finchiadio Sunum Hurray. You say celebrating God's grace, assessing our still worship, and when that's why ye di Jumea Shahunfa na October na pompon sono ye bedru anti swami presby in yada ajekra. Matade fe free Mama C Kotoko Junction Mama C na pamwa odi ashe me nansen ono so aboko Mama C humpamani me enti omodiana pamene ye nyina nso fabreme ena eye maami kwadu nso e wo santase maami kwadu so obepam kaba fefefe e de abrame unyame
enhyira no papa yes sorry ama bema tenten ahofe abudi abi e de agodie mu nsem so e de abremo ene eye okuada ochena ya wo yetete ma na yakasa che emema